بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى سيدنا ونبينا وحبيبنا صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد, kwezi watukufu, mafundi watu, wababa watu, wazazi watu, wanasho watu, wanama wanzani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ya madodo mjulizani o msiba wajiri na woko utimzima au ka rifiwa neze fami rifiwa no wanzani rifiwa ni wanadamu wenchi wa ala raasihim zuki wangu mjomba hangu mwanzani wangu mmadi nusa ikayao yemengoni mo wajomba hangu wanzani wangu wananza wanistehi wanihimilia ikayao wenju ujua ukana eti mnafiki utaha mahala walo haki ayuanilia baada enda yakaufanyisa suluhu na izode zendrongo yakanizoho mwisizoni banu horejeyo usikwa jana harumasa shenda za masihu baada bangu swali bangu rosi wa sheitwa magashimda wakatujirambua sa shenda za masihu habe dunia dinko o wandu watwe fitina o wandu wataoze paniki o wandu menyawe malaho na mwishilie jomba hango makaulu au mna video wa mwiso wa dakika nzima au mbili gerjo optimist akahurumiza umjua ikoni utinje haruma tabu haruma zeboti siwana nyanya ndiliyogote gari toho mbiani yetukumu ya haina stokiri harumti hilo dele kalma la hangu na mstewa hangu ukanga sina mizira tuanze fikra ya roha wakanyimanisi nchi haunga bonyimanisi nchi cha zani solawa harumi malawo ya haki uzale kasina haruma suluhu larunne za kanti za kana umani ama uziro nuwa katrilu nunu zisa skanti abongia mgari mbao wabaki insha Allah watilinde hata usiku wa mashuhudi wajiwambe wa Yesu okula shangela dhimu haina mgulude ina mwanyanya abasayimu yatahe mwanyanya waishilizane retilinde hata usiku wa mashuhudi aja jelmudane na nyingura zitoka nziro. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hawa ishi wahanamaje hawangi ojema ze companies birino hawangi ojema bese son tingalwani yao zivotizibiri hamali haina ujoka haungiwa yakae mera baadhi wakubali rike haruma amali harumale babula odumu rajani sa haina mdu ya kaansi harumaze bilozoboti watike mandio watike tamu ize votizibiri haruma hawa ya amali yesa ujitekeleza haruma zivoti soboti mimi nti wavota kanchubaki hunu shayinu kumanga mdu wa votiyo ke haina ujovoti ya tibaki banu haufanya hila kabirendeza ona ijuba ke amani harmazi zebero devoti tipaka wenji wa hoko mori ngwaji ngamishi yao bwa tukufu ngamishi yao bwa tukufu zila desi alama zuki watu njomba hatu madinusa yazihanti kabla ya hufariki wa hahe Mwenyezi Mungu naribe mwisomwe maritife ekakari tufa maisilamu fimorakaniyo kasina mzaza hatu gazangu parwa mamanuzu ya fariki harumwenti ya miswir rahmatullahi alaiha mwana mshwa hatu mwana mshwa he mwana ma kiko hafariki haruma omji wa mitamihudi ngarifi wao abonge yabo deze family zahe mwana ma mwanzani wangu abega jwa mitamihudi ba haina ikayao halatishiwa ifuri beheze samaha ngamina mwana mshwa hangu ya loloni mwanzani wangu ya haruma mji walio para madam Riyama ndumshahe mwana ma mwanzani wangu walimwanjie
kayao mbabahe hafariki haruma shesi wa shabushini haruma mji wa Tamatavi. Wandu wao wende na ufariki yabo buraja mahala ni hamada banu do womba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ya warehemu ya waghfirlie ya jalie iko mahala ni wahenda wajou kando wajou wanando rahana duniani. Allahumma amin. فاللهم اغفر لهم جميعا وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. Basi na mwananya sitena wanashe watu yakausoma Senegali ikayaonga romba Mwenyezi Mungu ke hafu shahidi au kahafu haenda yatahe ilmu yabo dobe mona tranga haruma ze famille ontipia ngamino wana na shohangu lebe ala madame Azla Isara ontipia Maryam Fatima ngamino wana shohangu mama Ilhamu ontipia Roalo hunu Roalo Komori ho kweli wa mwanadamu woi demri anda subuti ya gabilizuki wangu nono ya mwambi ukati jawo zijirio abonge kartine ketudo ushuhudia rambe baizo ndizo rambwa rambe ya ukana thumma awrathna alkitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khayrati bi idhnillahi dhalika huwa alfadlul kabir. Ngabo wandu waenshi haudhuluma, ngabo wandu waenshi hauadilifu, ngabo wandu waenshi haundro hausamihi na izo zontipia. Miongoni mwa wandu wafariki zentu zinuraka wavumbu wabanu wanu wandu wakautaha amani, wakautaha sulhu, wakautaha mwelewano. Mwenyezi Mungu watamani, Mwenyezi Mungu ajalie ze famizinu yazisubirishe, yajalie ze famizinu wajohumdani na kheri zijo wasulaje baada de maranga madiro yanu. Mwenyezi Mungu ajalie ze famizinu na sijerona neno wandu waritende yawan haruma jannatul firdausi. Allahumma amin. Tijabanu watukufu rijeri hadisi ndongo muhimu kabisa kabisa usiku wa leo. Wandu wengi ngwafanyose direct han sha tijohanza ho utukufu wa hanyu bangami na sujet hassasi za mbwana warabu na joanzani zambia bano siku wa leo. Ya madodo mabiani ya ukanga mmonao wandu hafa wanoni mndunge na majumba na magari na izo zontipi ya kabatuba lomba indo enda zahe okaburi ndungo twenda na embate yake mndo ende na mbaba futa anu hama wanjia supermarché nduna njie ya renga inajuka hanza shangu jo uzisi wa haina mbahindu ya renga nge ya vira nkesi maudu tsokia umijini hatu harumwe mijia hatu litowa wana au owa wazawa watowa wende wasome sheka mdondo angalia ho ukweli ndugu fikiri o wana watola wende wasome bonze pia wala usoma wiji ndugu fikiri o wana wa Komori ema fonctionnaire wa Komori wallahi mndo fikiri wandu watola wende wasome wiji na umezi na unafiki. Halafu mtwanza nikemle ze video zangu zo ukande shati kanzani mwambie ni ya ukana wandu washe no wababa no watati no wandu ume ni wandu washe weka ya wandu mahanyu kwa mjoka ngwa hibao ngwarotsawe mashirika ngamjua mbasaleri ya hayo ngamona we majumba ne magari na hizo mtishangaeni zijo mhundani emakati ya jawo hau eke masulo ha Mwenyezi Mungu banga mjua we ya ukana wandu wa mahanyu waliwa zumengo mitano kado wa havila arumama zumengo mitano kado somesa zumengo mitano kado pahiza wandu zumengo mitano kado hula magari ya milioni na izo zontipi ngamsomesa wana ngamlao ngamnao nganyina facture ngamanzo mwahizo nwizo zontipia haruma mezi ngamhula usi arudizilo iho mhulu zembe mhulu zo nwizo zontipia wo wiji ngamjuwao ranyiro ndo shahanyu rwazatsa hanyu rwababa hanyu ngwajwa kana ngamhibao shelehe
ze malima zirenga izo pia ngamjo usirati hamade namna anamshwangu mtukufu yaone sabo yauma la yanfa'u malun wala banun o andum madhulumu yo wakati yo kamna wani kama pesa ba yo kamna ukana yo hiyo ya ukana kwa ufai eze fadila zanyu pia do zirenga kamhiba mapesa mjita ukanga modo umndra muhibi mapesa mjita ukanga mdolao muhibi mapesa majumba hanyu muheza mahindeni sha upande huo ngamdonti ranzi nirongoze haina mndu yamba ngusikinu yanti ya Komori haina mndu yamba nguhozwa neti ya Komori amina nimwambia oni bana Allah ngamjo ujitwa nyoti pia ni wandu mabanga mmanilia wanti ya Komori ishiyando bo desire kanga wana wandu ndao wabeshe video yinu uka ni wa Komori mabanga mmanilia wanti ya hatu ezemfiza hatu zirengwange ziwabawo wandu wandu wa siasa wajuanilia ebaharia hatu wadaza wandu wa siasa wajuanilia haukati mafundi ti wandu ikada nyima ba siasa bomlona ideza urengeza nani towe wifi haizo hawa hatu irengwa kehuziwa omdaza nyoti pia izamvionge zibirawo wanzu yarivurize sumu wanzu yaritambisha ina rugo ngubizwa ezemfiza tunge zirengwao mdasa nyondo mambanga mmanilia wentinga nyina ambition hanza msoventi wajamili yariza cyclone kaneti yabo zirengwa ni azali daino andwahe mdasa kabati ya jusa deba kabati yanzishia FM kabati yanzishia banks mondiali kabati yanzishia OMS waja msaada abo husoke corona wa warenge wali haina siku bala miliari yabo orenga wazanyisa mimi fakhare mahala ndio hunu tikantinga mlindo eze ajali zilindao ni wandu mrengao ze milioni mweda zanyu za wa Komori eze comportement wana hanyu bainge masome seze likole kuza dunia waduka na tabia bokonga mjodo jitwa yode dhuluma au kawa wana wasomao hariba na dhuluma shakabati mdujo libazi mengo mitano au si mengo mine yabo ya huwa mavila na makatikati na huenda Dubai na huja na majumba na izo zonti pia au pese namna ino ngamanzo msomese wana ngamanzo mle ngamanzo mnwe ngamanzo mzihire ngamanzo mvae ngamanzo halafu mdudi mwa majumba ni zonti pia o andu pia ngwa kwa uo wizi mufanyao ekakarjari kipereze mali za tu duniani wallahi ngamjo ujitwa amado na mdo angalia danyino wana wao nezembwade neze rongo bokonge zo mhundani danyino arasha hanyu na ndoma hanyu ni wandu mndedulumu yo monti upande wa bili haina mdu wa siasa yabo ulo yabo uonao msaada wa haja cyclone kaneti ya jiri la bala wandu mangu wasaidi wao ndio wakawa nikuwa mbeza sardini na mbeza silipo jajua miushi ya mkate na sardini aumba maele ya peka na sardini shasi lipo na msiwa kina mkate aina na sardini izo ntujwa iso cha ulada shibisu waja corona ijiri miero wakati miliari yabo warumishiha hari 1 miliari ando tujwa irumishiha je eze 3 miliari ngamjwa miliari bainge tielezo wa Komori shwa Komoro wenji wanoma wajufumuo yanuma jino wenji yoda zila 6 miliari zanazira basi za ziro razumu basi 6 miliari ziro razumu ade ndio meki haya ija bahari changu yabo ezemfizaka o bari no ndo zona pia zirengwa basi yoba hateke wa jamba za mabwere espace maritime ya hatu irengwa basi inikuwa wandu wajo obalameli wajo ramase toni na toni ziwi na ziwi zamfi obalamenda zao kabatimba control aka yo pacte yafanyiwa ni azali haina bahindu ratukanze hawa haina wantu ya birengu biro haina wantu ya furize nguvurizo haina wantu yafanya ndongo ngufanyo arumwe dumwe hawa hatu wagrieo espace aérien ya hatu espace maritime ya hatu kabati wambo tichao ijaba sanga bogashi azali ngunjo ina ba mbuli azali bo munyi baraka bo fahami bo karihila bo seda basi bo Abdullah Mbaye bo idina twamu bo nyoti pia mbuli ya mwana wazali arengenti iyo
Allah tallahi irenga aihuzu aina ba hindu yanzu yafanya ngufanyo ngani yabo aeroporo tiyo ngamjo shiela duani nezengo Ethiopia na nyinga nyabo edara kia hensi yo ngamjo huzisiwa shana mjokana nyime ngoni mwa wandu comportement hanyu yo nyide manga mizenti yo na nyiba inge bainge tichindini na mjokana ngamjo ujitwa ini ujorenge nti yo ngujo hunda surprise iboko ujambe ntika unange tinu ni rede eze kontra ikawbidi mwantihe wandu hanyu walo bonze wantihe ze ambassade eze zinu yo kana attention ngam profiter unasikara no kubalina jau eze zinu ado jwa yo kana banu yo opposition komori pia kwa tira dineze kontra zinu neze kontra mazifanya hizo ezinu mzihula hizo tiza azali hizo tiza hema nahe wahibi ntingwa ndio protéger wa halafu ngumbalance yoni ngubo haina mtu amamdu hibi ambaye ndo hule telefoni ino ba ino jao na watu kai hibi hizo ndizo kabla zimwe ze parti ni wandu wa starabu ndo bonti jubana ni wandu masoma sharia ni wandu masoma ze commerce nezo hizo pia kabla zimwe kesi hizo mzifanya shamdaza enti ya hatu tiyo irengwa kosha tuhuziwa abanga mjoja mwishie aina mrulo banki na rohe ba ino ihuziwa aina mrulo la duani na rohe ba ino ihuziwa aina mrulo aina ba hanu ya abanga mjosha kana ihuziwa alafu mdaza nyima politiki wa komori kamtina bango muifikirio ekatiro kabsiku wa voti monde mari mshinda au mshindwa yoti haki wodo pane na kanzani mabie no pade abange nyezi mungu ono zeni yazana kama ni mhima anyunga mazumke ma president shaka mna ujwa na opposant ujwa na mwedema aone reta hiyo ministre de l'intérieur namna yalembeziwa eshia jana bahati ya tuka hanyi yao assemblée namne ma député waka umlembeza asibabu ndele kalima ya lamba yamba ukana aba le voile nabo Abubakar oimoto mali ya uliliwa huno namna ma député waka urongoa hambenga wenga wena umuru wenga wena hari ujo demission tujue ma politiki wa hatu wallahi bilahi wanu politiki ndini wanu emhimu gadada ruma voti kartuhenda basi shama jarima ya wala li azalinga da fikira kadha kam tina service de renseignement kam tu tunta kam tu opposé hata bani ma opposant ndini ni tu m'oppose hoka opposant wa ina ndrongo mbi ezi wanzo zifanye do kuka wamando atila zireme ngozira moti mpaka onde ensemble lapasa kam tina ma député ebo mtsena ma député abidi mfanya izo baru wana diplomatie no ndo hanyu walo bonze izo baru wana hazi za kimanga sabidi sifanyiwa mwandishe za ambasadi mpare ze communauté mzifanye ze faxi mtaize email mbabeshe zonti pia mwarongoze mimi fakhari ndo banu ndongo wao banu wallahi tibe habarua mwambasadi wallahi ti de place c'est de Genève c'est de Daubin c'est de Bruxelles c'est de au Parlement européen de Strasbourg c'est de l'ambassade ici hunu ntina mala na tuenda hunu tirumia mali tirumia mvu ti déplacer ti andia yode mbabi nakanyo Allah hekati ulo abantifu Mwenyezi Mungu na muntiene ze konjo ufa banu lilo hindi bo banu ntia hangu tende ti somo ti rejaru ntia hangu njaone hamwana damu ti jafaranta haina baadhi na kaufanya entretien na masuala na makonkuru na maendeni mbabi zazi nazifanya abonge keja tosha shati unruwa ila famia hangu au zentiza hangu au akomori hamadami non seulement ya uka wadhulumi wao kwa tina maji kwa tina mwenje kwa tina msomo kwa tina unono kwa tima hakama kwa tima rugo ilio shawaru dingwa fumwa wasawa ngwa wafungwa tijwa tika uwa na tambeba ebanu jawa tandi jati ulilo unuti futili swa suma utira mamzinga utira magara utira mambayo au titinzo Mwenyezi Mungu ngami pre ele swala hiyo ulilo hije banu zabaraka uralo hitwa zabaraka uliswa suma zabaraka ure magara zabaraka ure mamzinga atika wanili wanama wakaulao hifa no fungwa no ne dhuluma wakaufanyiliwayo wala watu wala muhazini wala wafungwa wala kwa tuna bairwa wala mjina kwa tina maji wala kwa tina mwenje isodisha mtoa ni wanilie wakomoriba wanade hama majini hama mafubandu ju kabati badi ndongo za dossier na to biambi zo de zongo wakomori wamfili hao shaka watu ambilo za muhimu jao ni wandu mloni babiza party za maboti za mafiti za hanyunyi yenyi haidi mdoda makana shaban kweli ahuni giyo demokrasi eyobo itiyo abu ibdifanya iyobo itiyo
yabo na mwanzi he hula walo hunwanzi na mfanyize déplacement hunu ezinu parti ndizinu si do wandobi au bando ze partisans wa mdumili ni masaidi mtu fikiri ndo katidal Marine Le Pen akazashono ndengutsinzwa asibabu fraud ya mali ya giba shabu andwa hengo afao ngo wanili yao Jordan Bardella gujorenga plasahe yode namna parti sha parti sitokana mru hata fikiri inwanchari endi muyo ya veri paka irende ya zinzanu paka iti haiwalo abo ya mrunda hata marutswa kiyama eba ni opposition ndini yinu Fatihu eche basi ya rengensi hanyu ya muweni ya mfungeni ya mhibieni ya mdarauni ya katina rugu ya tumdendeni ya bumtokansi na mnainu basi kamtua nilia kamtu fikiri wakana wane opposition kengyo picha sinalifanyisha juwe zeno kwa ribeli ya hinde ketilo kana watu nero mafuti wandao PDC zeno kwa ribeli ya hinde ketilo kana watu mafuti wandao orange wa ribeli ya hinde ketilo kana watu mafuti wandao RDC wa ribeli ya hinde ketilo kana watu mafuti wandao basi wajua kansi wa paretama wakama wandu matati wafuano wandu ume walo idani basi wabaki hata imanda yise waroho idani tasi waroho recreation ino opposition komorino haya wacha wanu asichana wanu rakamba wanu wa mangangwa jwa profite banu waone mabani hawo te mabani hawo no mauzenti wa negocie wa hadisi amkotu Facebook kwa jafuriza makaulu maili mingambo party haina ya ni kwa diploma elera ila yongo twa mangubo party shaka tu na party ilona wandu na nina njewa nirengeze nikeja party bo kongu fikiri mbweza aina ya jwabo tasi ya mndu mshe ya ona bakoti ya vaya ambo party e party yangu tasi e party atu sirifungule party atu sideri chao sideri chao kutamara bobo faki ezemvuza manada mwezi za bure wallahi salim al-amir wala ono yaba kana siasa kwa mribo tu wallahi lazim eban tido walo bonza tido walo ndani waona kana no ezevotizo zindwachi shanga mfanya ina ndoni shobanu na ritsange na mfanya partizani ndo tanga wandu wa politiki wa Komori abantu kabo mndu waba kutoka unipa mapesa banuti paroke dorse wakabo mndu toka unika mapesa banuti paroke dorse yode siasa ya mkomori haina mtu ya votiwa paro joka engojo ni chili engojo ni fanya ja enda za holiwe sababu ode ujoda kaude de zomto mtoba mna haramu engojo ni chili engojo de stay kuna udo fumbwe maore ngojo daza uta engojo ni bilando bireza mfi ngojo ni bilando bira enda za waparo pia wacha wanendwe zese deneze cinema kabatino go bayinge azali hafuva no abasaka batujyo shinda fanye mazi yabo haukambulia enti sai husiwa ibaba wandu mashirika ya husiwa zenogo pia si baba wandu une opposition da opposition komorino paka 2029 fwa ba Cesar vuza wale wala la gwa fauja aswabul kafi paka 2029 fwa tuka udisa wajua wenza ukanangwa ndo mvote safara lelo sikarna ukiriri sari mwelewa sikarna utofanya shezi vite wajua ndo lipaso zitwa walo singwa tukuza mission ulo wa hifeze mfizire ngwa le gashidire ngwa aeroport tiyo ihuzi wa batina mahadisi watino wanansi wa kensi wa fikiri wacha ma mercenaires kartujo watu wafanye daila yao wakati wa madabala basi yani yabo gabo majeshi wana mapedo wa majeshi walo yabo kwa sababu ebana wanunda wapi wana basi wadaza basi politiki ya kishenzi ngasinanti emachuine malaba wakamba ukane diplomasia mshenzi wo ingiyo njema kartushinda mndugu ko ngufio ezahemba rongo beswa komori wajibi wawe emabinda ya komori ngastere hiyo ngao no ube ekade mabinda ya komori na mmambiye uto ufaende za hela rinyo banguzungu se dunia kamili nanti arumo osia indien tainwanu arumo osia indien mndugu fola rinyo ifo ya bire pari na disabeba ya reje komori bana banu bahingo do azungu se dunia mndu fia bushini ifo ndo abira mndugu fia bushini 1 heure 2 heures de temps chaifo ya bira disabeba ya bire ula ya je faranta ge ya reje mfio sasheli ifo de Maurice ifo de nayo ino diplomatie ya kishenzi da hivi ino wana haramu da wapi walone nsinu amradin tutu nekeze maitinga sinu ngo ujuwazo lamba hindu ekazifu o mwavioni maitinga libo biye bo Kongo fikiri bala wala mnational ya some ya wila diplomatie zabari kabati kartushi na négocier
Maurice ucha Komori la Réunion ucha Komori halafu ngabe diplomatie ndio njema kabati vol direct ya Bushini ucha Moroni ya Seychelles ucha ya la Réunion ucha Moroni kabati basi kabati vol aruma wanazisi watawanu walobana une diplomatie qui haramu daibin une diplomatie qui chanti daibin e wanu wa chanti da obi walone ntino watu chido reglo wana rugwa tena mnayin ndugo do Tanzania bogo do azungu sem ndugo do chiko ya azungu sem pakambi azungu se dunia na mabieza hadi da hizo tipi kabaso ndo wana ukana kartushinda hadisi da sina yose ndiye bano raelewana rabuliana ranjia watina visa rarengezeza ngosa tutau ene bujori buli wakoze passport za tu pia rengeri haina mshenzi ulo dunia ni wanikoze passport za tu basi da winti joka ulikubali rido njia watina visa kartushi da negosia da sina Bushini rakawasaidia yabo ha shabasi mdugu lipo 400 euro hiyo Bushini famanka watoba yitwa hula Bushini 400 euro ata Faransa bukatuli basa juri ya 400 euro et une négociation ya kina haramu daibinu e bana ntika ruma unu washenzi da wabi shaka ilo washenzi wa ora hanu wabangwa wanoneza nuko zinu haukaizo ikawa lazima wafanye watanganye ya ukweli hamvu wanduwa wanilie eze intérêt supérieur za henti ya hatu chasilo kana mruyende ya hafe hata usiku watu shangabo voti mamitanu ya jwe ya enze minga mwelo kandida minga mwelo kandida amna gabo mzugu abagu joni baba pesa na ile kandida washile ban Bushini ujabo mahala bazile razili ifomri afanye 24 heures ya ingrindo anvio itukubali ya mru Bushini hawibali mru la Réunion hawibali mru Seychelles hawibali mru Maurice imbali ende Addis Abeba imbali uja Paris imbali wakati ila ureje Addis Abeba je imbali uchachao ifo maiti icha unije itashwa ndongo ureje hula banu mru kufia Bushini kufio yabo kubalwaje aswalizwa Paris ngereje hiyo izo ndo opposition ikati na mnainu basi ya aeroporo ihuziwa wananyu watola mwazini pia basi kabati namna wajue wajipange sheni mbrada zangi wa mami tulu conférence za ndio anzo mishiliani hiyo ndio bali choka mtali cancel mishiliani so na papa mambe tule wanu wareke sema lisa sikulo ni kaneti wali wanu wareke emana kutocho line bokonga nyama mfu izo ndu juwa wazizia wajitoa fidia mwede mafungo mutipi ya wenyinyi wajua wambekana banuka sina parti banuka sina wantu chao franchement wallahi billahi j'ai honte ya opposition komorine tuja banza barifati watu ya tuja mbakana yeye na mtole kwanda shona wa safa saino ando shanyu pia na mtola bamda ngone de na dorem yode subaki hapo hapa sabas na mwene haya na msikini bati yo bayo bainga mvoti wapo basi kama shulofanya maji hanyu ngamjo hura banenti kamtini kamtumiliki kamtina baindwa ile gani huziwa ya aeroporo huziwa maji ile gashini huziwa ezemfisi huziwa Hawaii huziwa ganya hapo basi mtu bwe masocha basi azaliti katili ya makatili do mbuli yafanya wizo shaka mduge na mwana mwiya mduge na mtufumu wa ndu mtazikabaye ekanyi mlo yo mganyi mapero nganyi majindu mahara na mwambia walo hunu adugo ribaze katokantra no tetesi wana toto walo banu wa kaulindo warumie ustaarabu warumie mali warumie ndoko watona maziwa yarumiao mafundi wada zabo ngamfikiro kana ngabufundi ujo samshipa ba ujo mani wade yabo kingo to ifati haja wambe ngamjo fanya cinema unaombe kana renga maji yasome ja majine situpa sasa ngamjo wezi wa malala atakojo watu adoniswa hiyo sababu ya roba rizwa zaidi ba na utuka kwa zaima ujonda ba de la tipo musa wede uju shele ba minja kabo banuri twa gazi banuri ulo banuri malamanta banuri li de place si bala gari bantifanya zile rasita tila Strasbourg wallah ripasa gari banuri ripasa bisi banuri data Genève yatonte sabai banunga mina maranga shiwina jana wanu wa jodo Allah ya dia ya toba kia ukana fatiwa jambe na mtoleki wa zadi wanao basa baba wanga Amazon changer basi Ndio utia ba hiyo desa baba mdogo bin
baba mwikweni adwenda yamba kana mwana wo mndu kadha wadonda ushuhudie extrait de naissance yale za dofanywa tanga usiku ya dofanya extrait jambenga usiri kwa wi mwana he we aba usiri yo rantile ke pasan la wallahi kenjo ula baya sina ula ba mimeke wo mwana hizo yende usemba na mtata he ile swala hilo ile usemtata he shantina ula amini kwa wo mwana mimi ngamjokana mjomba wangu dola loda woni hamba hamlola ewo mwana hauti mwana hili amini ngemfanya extrait iyo enda usemtata hiyo Baiza ndogo zaka widia ruate mjibi washa mruka tujua ta ngombo jebanu wabba ndogo ya hitin Tuko bidia robe hinyama shi komori jeshile maopoza wapia basi batika opoza komori arajo kentiri faudisha Mwenyezi Mungu rabbi lillahi al-amru min qablu wa min ba'd afanye jemdu msheafi jemdu msheafa wandupia letengo la jasoda oni hopia robe wanaweka president weya kana sirindi wala mdu mshea ya liwane nembo ya koda hon Andua jasoda unigulata lintangala prince lintangala mfaume atema rais wa jamaa tujuano waleza barizila ukemdo mshala alwani ndini alafu andua baja mdu wale jose ebane mdu mshala kana hazindi ile tengo linupia andua jazawa no namna onotipia ebane mdu mshala kana hazindi ambao kaja kana haziwa tolo isabari ile tengo linupia anda ba alwani mbwa amba waoni mndu achangonzwa hulembwa hiyo wandu waona matio ni wapya ni mndu kwanza ni negosia ni mwili sembwa hiyo baiwa nekeka bomba ina mna ya ulema opoza koma ni mndu atuipulilia enda wale wao pia ibule fatihu yarenge wandu wale hapo pia nono rashaho yarenge ya dorema basi tinga kono muorirende wallah position koma ritwa kono muorirende Allah ingetua no brino retayo enamna ya lebeziwa entora hadorindi rachao On toi, démissionne. Tu as attendu 2 jours pour aller dire mes condoléances. Si c'était des juifs, si c'était... On me les intorables, on me joka jana kajasiu. Yede namna opposition wo ndani. Tido bonte, tido alondani, tido duka tujua taje. Duka tujua tayambeje opposition komorino, wallahi l'andim. Enti huzi wapi apata kama nao. Ngabtu tamtu bakane utibira bantu be moroni yo ibapa wantu be boroni yo de shari bakisha bana basi misino njia fera za wantu sha ngaba fera tainu le longa mwinjiwo ngamndongozo mwana shewa mwana mabani hangu para Dr. Muhammad Hassani baba no mashaka kabati da holitsona mashaka ba mwana Muhammad Hassani ngasina mwa hauma hamidi nga Facebook banu ngorongo Sichabano skwalelo njeni hurongoze dawena emrum shahaho bamji ya Facebook bana na usikunga mzamba hao mjojo telefoni yana au mziregle au ni mrate manyasho nonde au ni mrate lisema nyasumu au ni mria renge gashi yabo ya holele manyanye kasi uha sha ina katinga mjao Facebook banu mweja morongo Abungele lo tijaba njeni rongo mbabi bo mwana ma Muhammad Hassan mzee Hamadi uzalani wandu watukufu je mndu mshaho ya zalani wandu watukufu mpuha malaho ya watukufu shanga muhambiyo bano sikwalelo ba wa ikoni ngo banu ngofanyo direct mtsana masihu jawami uishiajo ziwaka darasabo tizone sa ya ukana Babo wandu waume wauzisa ukana ibane kerinja mbebo nirenderi nikuwa wanawashe wahi hurul ain wazade wakantinro wanazifu wana ndugo ntipia wakantinro ewanu wazade rawadola walo duniani banu ewanu garjo warendachi tuzisele suala aina mrajibu hizo ya kahanza uka wandu washema walo la mdo dani na duniani wanu mashaka neze doli purani neze avese nezinu kama udu mwede za nyumbe boni mwede mhundrana nuandua shewa mbe boni hurul aini mtawaze avese neze palu neze diabetes inu wanu andua shema walo langa mjo warenda tilinde majawabu hata wandua sheba waumbu watibu wamba ukana ngarjoti ni kwa wandua umewe marahane
ne masende ya ne zesede zinuwa basi wa misiri kwa swali swala hilo ele jawabu wajibu wamba naritwenda mbeboni karibu liwa dizore ne mbeboni bawando washatu wanu karjo wapa wando mwalo mroni karjo watu sadaka karjo wapa lezi ala buchari ya mina mjamrege wazadi waduba asukwe ngabo wando washebo ko ngabo wando umewamba ukana kamdu msho wangu no bebo ni mimi amjola wambebo ni mimi nenza kumroni Allah itono mrao ziswa swala uka eke wamba udungane ne mdu mshaho mjambebo ni hau mdungane na habade ya bili ntuta utimizi shati sa yokana ele jawabu la mado ilunti namchi jawkanga bwando ambakana ezenogo mruo ya zirende kamtuona amfera ilobo tujumana abantu bokokamana mndu mshoma nguzwa mbeboni ngamtwe imani ekoli ula mbeboni ntwamine ko ula ndiho atangabya na mbiazo nyumeni banu wallahi ukazali Allah yamba wallahi bila hekera mbana na mwede majeza nyumbe boni ketona zali ngono mimi ngamjo retard de mimi feli yakani mndu kwantu ede mbio swaruhu bien de jamisili ya bezende mbeboni basi hamba mimi ketona zana mangu ndo mbeboni wallahi bila kenjo mdungara dungani wanansi na mtende ngamjo imani tunde swafi ni kesu ebanu mbeboni ko wai ko do mbeboni wai ezono ko yarira nde bwana wai abo mndu mmenda shitakia mndu mshai enda mukana bani mndu mshangu ngutsondongo sana ina unila pizza na unisampwanya na unitabisha bofu ni Julien ndazibano emansira ndeje mndu mshangu ikatu stay hata tangu unle besoin torata basi tangamia basi ende amba enda baba mndu mshe mndu mbali ataratibu mndu kado ndongo sana igazo usifu umbali umfwari yakendeni ekapa mba induli rengambe mnguna na ube baraka mnguna nzo mihono mitukufu inu idokupi hana na urende zema mnguna wihena mu amba kwa boni mambie wo wanlembeza wo amba mndu so mfwari yeka upisha mba induli abanga mjwa ni sawo no na zambezo ngo yiso abirende bala usiku ila dapishwa mba indili bala ngulo ananifanyia hizo naambia mweza shoga washa hiyo la jana biaso shabwenda bala yapishomba indini ila ya hala na tosabala Mwenyezi Mungu nabarikishe ya unike za khairi ya ongeze mariziki ya ulibendo wa huzaya ike ukena muodo dopi harina mwelewano na amani na tumishia wala rasete tasibo baba iya misile na pia wode chira ni ya chai firisafu na shaka jani keti ndo upishi eto tete zabura ule kabi hobo baba bayo wode chira ni pia cha firisafu ndo jani ndo upishi nta shonka uteteze wana kama uli uruba Allah bila hata ya belo adu abugay amjibu mwana ma Muhammad Hassani niwaambie ukana wanwa boko changu wansibo Muhammad Hassani wasa na mzee Hamadi daone mndu mshaho mzazaho wana Kairo amana rano no wabaki Kairo atulola rano walola Kairo alola rano atulola onti yende za misira mbokana haina mndu atulola na tijitwe yatifikiru ke tre imbiri harate yetre ila na filimu wa hale kwa komoreke ngwa ukumebe se shenda wa modo ariti mama atijira Tel Aviv au mama jakora Tel Aviv tindanyi mwacha nyumeni ngoto shaidu bobundi ya Adams basi mna filimu wa kwando wakakume eshenda wa mono komori yoto todunga ibata na takabisa ni tunamradi abonge eni atulola yatifikiru kama na habirwane etrebo walola etreye ikauha iwatafanya wafanya aksida Allah igaboro jwalola waranganya pia abonke bo mwana ma oliwede za video udungo usifanya bana unishira izo nuhambia abantu bamide mwana nyuho nuhambia ukana banuga bandu walola wastamili basi ho wana ngabo wastamili hawishilia izo fundi wangu ya hamba
au tifidwa kwa ngina shonga bahi yamba oshindoni ko utimba hindu njema ezindu zilo shindoni pia ziolo sikawe ke uranti wango tukaenda hundre Aisha binti Rasulillah na Fatima na wao watoto hundra mwira hana yeye au Muhammad yeye au Hamada yeye wae okay kabo sikoba kalima kamlawa banu nende dahubi amlawa ruma mndu yanta kanseri nende aruma ujon traverse au nende ujon tasida au ujon tachao mroso bana nshukuru diba kibadu ni fe balu ya dibali de do re baba itiba tijwa de vitu kaurenga shake na ukiri aruma mwa kamili aina usikuto chabanu jwa bezerongo warendwa ni mndumsha hoya ya hutinzi ya urungufu warenge mwana hate mwana afanyaje Muhammad Hassan karadi ujisitehi babanu kamduga na mndumsha madu abandu lao hada amjora kudadela hada izo milioni na miliari baingo wenje ala mitona kala machui jwa wenzaho basi wajua waziro dingoni wabitu handesa mndumshaho santoma ustahamili yabo ubaki ukekuona zenda wana sijao akengwa to jwonde warebe baure mjemlali mndu alale amega mina ndere manga mina chao ko nukori yale wanda ule baindu ule mjemlali wa chao shauti dofanya video banu oambia mtataye mndu mshangwa nirende chao be kane namna hiyo inkawe mrume endatsa tasibi yabo waze twala kama jana mfukare yabo umsekuliyezo ende kaze dukala twala kainu jobirabo yamnikendar chakuna utoba kibana na usukutwamba kana mtu mtataye wana hangwa ndele chao ha ebanu wana wanu sikini wana kuna uroha banu paka ize condition wazito eze condition zinu bo ulomanga imana utwendo mahakama wale wazikaza ndu Muhammad Hassan okoga sarumati ya sharia karitso ushenzini no ndahubina huyo ngonzo mndu mshaho stahamidi baba ngabo wandu walwe na mnayo ngabo wandu walwe na mnayo ngwafuwa ngwahosa kwatina ngwatufanya watu ko urende hamba bakoko kemna njomba dani bora mndu ajo likwemba gato yale wa masihu au yabuliwa ya pashomoto ekatinizo jonda tahe mwe marana au wakaidira na shakuna utobaki hapo udamba pakatini kwacho upuha fami yangu ajo stay abongo jimenyo gomenyo mtatahe mwana aho urudi kwajo banu amana wala ngwaona wana banu amana ngwaona wana sha ngabwe sheo shao ngabwe tranquility hakuna mtu wamba kufanya bahazi usomongo enda katuto jawana kufanya video unapita umtata wana usangaona wana sawa mabani ha enda tulilie bako tunde faida za wana hao ekeri zikika zakifu ambaye enda na maji ba ende na maji aina mndende upando hahe shakina ikoni aruma saa senda za masiu na saa sita za masiu na saa tano za mchana na hizo pia utoleja kufanya direct banu kwa uroma mifuro kufanya chao ezabili banu tuto uredeje shako mrobani hao ambao atomona ne mrumshe jwa utawa au mndeme kutetetia ya jari kwa ne pompie ndo majeleze piruzo za unuzonje mara neze salo ne bana ya komodi mam ziadi gosi baba no mjupu hasha wede da holi puasha ngoji posha ida sa mrumshe mwe marahano ayo mlole au mrumshe amanda au mrumshe ekangwa ntu wanene ngwawo ekangwa ntu atala ngwawo ekangwa ntu wale ngwawo ekangwa ntu afubi ngwawo ezadunga ekedoli purani yangu jo utavertije izo sahoda na wewe izo sahoda na shakuna ujua Muhammad mna jana amada we utoto kwenzi bana nusukuto utoji pashe upo wana mtata wana hoshe upo mrumshe hoshe gabiyo urenda ziwa nudingo sisi ngo zizi kaza kifu ndoka na baraka Muhammad gabiyo digo sisi ngo zizi kaza kifu utijaba nusena ufanya video banu ya habe mtata wana hangu anrasua andungufu hanivurio wana hawarenge wafanya mashuhuri mashuhuri yauri yadiwa sabani mbuga na problem anembuga na zaimeri banu kabati mndu bana abasaine ajarengo yabo ngo tokanaria lo posholi witsata ukane telefoni ngo itsaha ukazemba bizamiwani uzitsata utemba ndo mkobali ya chau ukana rendezvous mndu azidi waza mndu apa telefu bakajalizima mndu atabago dazima mwenje kajazima mndu ndo mshana na roho haraija rupia rira bali rupia kada saimeri bana zaimeri saidi zigiza bani virengo tashi Muhammad aina usiku tuambie kana wao wakofanya mashuhuri kwa janla kwa jaula mimi mala na dola kaona mashuhuri kwa janla tu aba kerina barak Allah
ha inugonziro mndo amada we wakaulinda jo usomeso wakomori elimu abahu isomo o ustaarabu nezo ngoza utoja banu utoja utorambia ukana hure mwa urungwa furu kwa banu kwa bantu atwasono de kwa bantu wa fanya jemle via ya wapashele gari mzima ya to sheitwane le poba ya pula sheitwa wandu warenga wanti bala watu wishia ndogo wasaya hato shevu chipasula bale bana to le poba bahola mleve mzima ya mokana uda boda sele kiyo bangono ya pula sheitwa to da zakaja shemeza baho upule mna ivu go shemezo katujo kabale sheitwa shemeza wanunga bo wandu walomba mzando ndani wasoda sabasi ujozona demosa ngabwamba na tawe kairemba indini ni tawe ndina taemba koko ya femato dulo nukanele vushere no nukaneze mfia basi bati chele wono rahima ata general Taiwan wazade wa heuru line ekauzo kana kuzanza udungane no la wakada ona ngo twamba wotimba bujahala utimba bul habiba ambe kana wotimba mratu dobi mratu nuhuna mratu lutu chakari na utu utaba tena jerishi video ya hanyu hele daona hanyu tena wanani mndu wanu ngeirewe banu hamashaka na maindini illa man rahima rabbu badi wa Mwenyezi Mungu amrehemu abange ewanya mndu mshewo yiba na wabeba ndo yanza wamnike warenge mwana mshewo ende ya hunda mndu mmemdu achi amlolepo bakana utu wate mwana mshewo yana usika tuona bafanywa video itugo uvumbu wa mtatahe mwana we mndu mshewo be mndu mshewo yaja tukwamba amndungufu ampasu wa hamtsinza mfanya chao owanya mndu mshewo na wadi wa mrenge na mumretia wandu wajua watamba ase wake amaru wajua ngarulo zao mashughuli wandu warenge mzade we wamtache nyumba banu wamnika wameka edarege bainge nyumba ya miliari edarege na bantu wanza wandu watoa dhahabu wandu watoa mahari wandu wahana hizo tipi shabana basa wandu watona hata mnapuhu ngaona wana wararu Muhammad ngaona wana wararu ekaufuana wangu watu angalie kuna mtu aina katuto jawan tuambie mtata wana hangu wabali utire mafoto ntu abidi ndo apeze mtata hauta abungudo tirizoana wao au kazi video hizo kesi baki hapo hata wandu wa kana seri hata inu yadunga baseri ya Fatima Guru banu kofikiri wandu wa bakomando lani banu wa santoma banu kabozo habaka bozoru lesa hele chimbo la kana zino mwenza haya ikasambe zo kuzichirio sina wakati na gato la dhahabu la tukandami paka nimeanza gato la diama au gato la dhahabu wakati na kana uonguruko jezembeza za tijira hubi ya joka mimi hata mbele kata wewe mndu mshoto anrosh stamili umsitiri ubaki daona hau umrati utawadesa ndo sema mndu mshemdo aje amada ya umwe marana au mwira naye kwa hizo pia ezajal wadu pane na kazanu habie baoli ya mwanamshewe mwanamchwatu wewe najitapilie ba ya sofe oneri ba laisa dhakaru kal untha kuna mtu ubaki daona mndu mwambia renga ina mbendo ya bango jiloni mndu mmemdo ajibo ya jao nikana mbendo chokanza ezo ngozingo zigezone sawo NTI risoda sena mnaindo aina saa 6 ni gauta ebane mahakama ya hunu nene matija assistance sociale inaweza shonga naone fuanu pia kabati afera ni washini basi ibaki tuka yule Facebook Facebook ya residura rogo azali atukafu na yote tezi mralo no bana ruma mezi na mezi sha imba utetezi ni ambao inubanu shabo midovura ne kasi utetezi ni ambao inubanu ami ureka sobo ni tena tirudi tende mwichoka tende vutetende magao masi una kama tila mazi rila Geneva rila Bruxelles rila katina mana na tuenda tendo mu ambassade tito weri yali rifanye mabunjilio rifanye sema jizo ntipi inde bana bakanga aina ngava au mtulo au mtentente utukanza do mtezar mwe bana ino ngaba unyupa ya sai mitwarenga ni mbahe uso utotabana tahanyi bana mwe bana ino au kahaina ba urumia bana utirumia ramvura fikira ramali ra wakati ra déplacement ra la manta ra mala pizo ntina rokoza tuni mwe bana ino bana yanta jona ngava ikenti da manga nzo ifanye sena nzo yonteza shera mwe bana ino arumwe mwale kande hii kende bwana ino mimi botazire kobina na mbwana wabeta waboba inutilo sisi shatusha ndei nyinyi ngabo walola ngabo watu warende kabanu warende wastarabu bari wa mbwa tukofanya roko atabasa baneka tindabo ushenzi no una haramu ya wana haramu waze mali zatu azila watu kafu hale na idirengenzi yatu irende hajezenti shado ushenzi no una haramu no kafiri na msopareni mwabeka karitira difanye jezentiri kompoenti yatu ngena mdere mapesa bakara jorenge magari warenge mapesa wali wadaza wabasa telefoni shaizo Mwenyezi Mungu guziwono kwa ziona wao
Yode risala na kaujani behe ekupulu ya hemwana Muhammad Hassani ne mrusha ho alisho mama libna gebidio wakenda zibandi gosi msekulie juni la tola kama jana mfukara yabo utawende zaho ondo hasa mrusha mrwaji bahemdu mshaba mwa biarenga ina wanzao bango tona mrume mrwaji bo shikamno to bakia bana usikurto de jabano awo yap oyelo ile shisho de la pula lelo de mbuwa de yatinzo lelo lelo amajankudi lelo majamdo lelo wakati kaulo la njala ho lelo tila ho lelo atsambantina uropa katini kwa kadha paka wotu hanyuba jauja rawera eko jo ibala ide sah wala qad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwal marra wa taraktum ma khawalnakum wara'a gamjowre jaywazi mbabwe bazabafuta waru pande na kanzani beheri sala yinu bakarna utaubakia namna yinu bana zuki wangu timwane sana niyo kama Madinu safari ko kwa lelo harumu mji wa Marseille ngamshukuriyo mji wa ikoni ba ngabo wandu wajuha sijibi wabo mwana ma mudukariya chali ba haina mahala mwana damu yali yo wanile haki omwendo wa Ibrahim Traoré yarenge nti yo itwana mahamira aruweze ndoko yazirenda aina mruso mwa basanguni kwa mapesa ritso juhari heleleze nusine zenkisirani zinu mahamajana maili batwa tambarongo wanaziweni ngwali wao Burkina Faso abasa o hatu ando hazi kwa tuliva abonge ezenga yo wazipuwa hizo nga yuzabara kamwende mwende bawanu wazunguno wenza shoka wanu kwa tusaha mru mwenza akili wanu kwa tuko utafiliana na kisirani wazini kebasi haina watu amba renge bahari renge aeroport renge majirengo mwenje renge zemfi renge hawa haina baidu yokanza renga toni hatibana basi yode mimu ya hawa shenzi wan abonge keri hundu mnaijana ya jitole ya ifo wandu wa mwimilie wanu singa siya basha wanu ngutore mba konti jobalo worijo subitira mbeza kweli akaba nini mdodo anza ya wanilie hakinga ruonao mba konti chukobalo ezangu tiwa walali aba satifanya jemle viaka ulele dalao o maharibina balaibidia lebo masiwe kaisale mba hindo uzishweza bari amba anamwalali yo eze mikrobo kezo jabanu jezi unde satizi halili ya esumu yao abonge ni wanadamu marengaze mali za hatu mabanga mmanili yao wakati rikoma ndianu kana miadija mtrahiseo Mwenyezi Mungu mmononi Mwenyezi Mungu mmononi sha mtifikirukana banu mshidi wandu wallahi mtifikirukana mshidi wandu Mwenyezi Mungu wekana zimshindao Mwenyezi Mungu wekana zimshindao ebanu gouvernement ya ziko ne ya Mustafa Said Shehi ebanu kezitu huwa dingosi au bala ngwarao machi partu da wanazali ebanu wafanya rugendera nzi gouvernement zinzilio ndogoda sibi wasifanya na mjemna mbiye na 2020 ata ngarajuka enda 2026 bala ze gouvernement zanyu zila bala nganyima president ta muhandao na bakemrwa wa hawo yabo ya janabi ya rumeze gouvernement isezo bidi bano ngo ngamba kyuma president atandi emfanya nini ranti mloma president do foma ha kamjori diba boni reje ya ukana taba haina katiru kufanya direct ban sina uranti wombadi wa aina mrubo kongu fanyo masahiri aina mruro sheyo mrulo manga au mrulo bonze ya mfanyie masahiri ya balele zina lahe hauze nyile zahe hawe mafu yahe au haina bahindo boko mrulo langeni ya ibali yede ya juse muo yede ya menjele maisha ngamina tunne banu Allah bilahi wanatoto watu ngo ujusulu muona na mashaka basi wapulwa mazeto na majini
wala ngwarisho wa baba ziswibo wana wala warisho wa zazi ziswibo wa ndaume wala warisho wa ndaume ziswibo wa zazi Mwenyezi Mungu na jali haina mndu joreshea mndu ende yamfanyile masahiri Mwenyezi Mungu na timwaswilishe Mungu na mtongowe Mungu na jali yafanya aksida Mungu na nze yanje mndo yatike na ujo wahia mtoo o wandu wafanya wandu masahiri wajuse wandu muo warengeze mali za hao Mwenyezi Mungu na waonese ndongo wikayao mguae abonge nyi wandu ngadocha mufanyize sinema na mtakalimu Mwenyezi Mungu mtambazemba za guvernoma biliza hanyu tila sizandu wakati ngamdudu sawa kemdo wa mba ubungu anzo yanwe hayo mwono nibo mwatene la ranti guvernoma leo ngai wana nao leo ngasina kene jau ziabo ziko dingo si dawena Andwa Mustafa na mziele bosidi ngosi ba wakomori wale mwana batani na mtambazele botila imba za guvernoma zanza ndabo za hanyu au bala mtoka nza mfanye sinema basi mpaso ndo sitwa au banu nyinyi mpolani yazani au bane manda nyuge jo hisandi na baje mndundanyi bani ya jana mbie emanda ya zikone ya mdobi ebanu ge jo hisandi amnabi usiko emanda nyo joka his Toy mtobuli ele prunkuli no basili tsorengensi ya hanyu tyo angamiza ta tsainu tu Oandwa shewema ngabo mrumshe ewegeda hubi wa bas ngabo mrumshe afuane mrumme alafu harante zengo zahe mrumme ahe azilembeza basi aina kati alona mapesa yoti yarumwa emabosho yahe mrumme hahe hafa haina kato wana wala wanzomba hindu yomba endare nge harumwe le posho la mbaba mbaba woka jadi waziwa atabasa enda buele posho la mbaba hurenke ngamunao waliyo abasa boba no wona ngotuntukia hata ya chocha ndi wana baubalie banu kaya chao kasana timwambia nukana aina mndu anzu ya tuwa aibu ya ne mwana mshwa na mdadza na shimejwa na vallahi wahe na tuambie mndu mshaha aibu nzima bahe mndu mshaha ngujwa utole dictionary hapo tuambie mndu mshaha mna problemu mtiti mtima ngujwa utole karito haina mndu mohanyu na mazimejwa uno anashwa mwana wala mna haramu hanyu jao baba wakaja mwana mshwa wakaja mwansamilo chao waitwa yafuane mrume heshe ho binadamu na hizo harembeze mbabi zangu aina katalo na mnaria aliyoti yabala o wana wadueshele aizo ngamtimisi tujue ke mwana makabir Gamina babizano ngo zakaula zimumri ya zambe shemara ngane zetabu ne mashaka ziranganya wantu ni maopoza wa Komori engazali hafupinda bana basa inunso amine kenga bya jofanya ngo hauka mulie mwana wazali ahuzuenti hauwa hafungu hamsatanani na opoza woti mpaka usiku walo vote yenda mu kampani sha opoza wewe uka pre walonezi wamena lifanya ndo beka katafanya ndo wanungu ajori wo hawandu pia waisangu wanzo wandu wanu nyinyi muda za msasanyiwa nyuda za tapa kamwishi ya uka baba tuko vote hapo nenda utsene karjonda mdari saidi yengo jorsi utene basi yode siasa Komori mdede ha eze votine ne sinema batani Ganyamade wandu wenda wakauhula mikato boulanger wafanye ke mrondo walangu wanzo hulemba mkate bai wakamdu mbala haono mwana mshahi maharumwe fili labala ha mna mshuji sowe ya jahimi ya mdodo unu ata ngule meona mnayin
mjomba wala hadrage mwana msheola ambe ulolo hamba njalo ambe kuna ukirina ulola wewe ulele unde hamba nikubalia ukamjo ulola bahinga mjofanya hata ushilie uvira wende waniko wikatira no hima bana rumwe fili no eke ino hata mrodo uno hata uleme amba ebanu ulola amba tilolanga mina ando shwaidi amba ili amina ndo shwaili amba yabo ngwanzo ulole unisaidie ni roho rumwe fili ya udo jana huleze emikate banu alafu nende nanji ya rumake ya mdondo ya wana washendoli nati uzaua zata njoka huona amba mtila wa haruma mdondo wa mikate nende nanji ya haruma mdondo wa wana bulu wa hili watika utekeza nadu wana damina wana shondo wa jia sababu wana bulu wa hili tuwaudu daba kanda wetu uta. Pour finir, et quand désiré kutina zohamba hawali intervention ngabo mhindi ya uzisa mwali amani ya uka ebani zabari bokoje nyika mdobi so wafuwa hani ako Shamsidini Adam ngao yapo abaindi zabari bokoje nyika mfanya hamada aseke mru hafuma wa marenga magongo mamkazabo mamtramro yapo mwakasiru ka isaha vikatse katseda tabietse mwali amani amba nini kama mtao mndo direct yaone hapo ewa hatu sisi ngari mbeshao Mwenyezi Mungu wa ile ambise wae amba wafu hatu wao si wani kama Mwenyezi Mungu eda mbise rekango mbiso wa gazi au mbiso wa essence au mbiso wa charibo o wahindu wao tsore kama la kazi zigogo amtia bala waregeza warego mbolele shasi siro daramba mbisera mnajoka hanza si umnika informi wa de amda dezi ya tukanza ida mna tukanza ya mangamisa abungei ema opozane serikali za Komori riwalisha Mwenyezi Mungu ede ujotu wazoarela zanyuna mgunyi wa rumbaga mwanaona azali hezendabu zanyunya mgunyi wa rumba muyereweri alibaga mto ufanya jao zanyuna mgunyi wa bada mdere jao babo ya batoba kichao zanyuna mgunyi wa rumba bada mfanye jao alafu mjo mdama ngena mje haina mndu ya lili ya enero hadhuluma au wada minja msamihishe leken to hufa joa hafa ezi hafuda awe ketire mwamzika utire majao ka ekenga mina robo kumesijwa uzini kamtata hangu awe maana awe mhazi no tambanga mazoni wanilieti banga bandu atambi haongo afamu barini ngabo afamu bareni aksida hamaki ya infrastructure asibabu do wedi wangu waramasa ina mba industry yo warengeze mali wanda wasi haondo achi nari watowe banga warifuma wana hatu warengele biada shimete sinauni kama nduma aliambe ngondo yafanye madama nyo shimete yafungula mdarengeze mali zilaende zahe baimi minja msamihishe le aminga ngamiswiro kangamjona nayo kwa Mwenyezi Mungu haina mndu wakoti mwere ya mapesa ya ukana hambangu jo sopareni hambangu jo fanya bangu ya ukana wandu sopareni rambeti jau au yafanya rogo za kwa Komori wauni mndu yarenga ya hala minja sami semvuza hangu ne ze déplacement zangu ne ze mali za hangu minja sami hata eka ngwanto na taima pesa hangu ya nere haina mndu namnika enero yani kamiaje ukanga mnafanya chao yarenga enda tufanye zeno ngo minja msami watuka ukayado amba ukana aringa boya paro be enero reka enero reka bara la vijai reka santimu ngemdu na nere ya langu mdu na sonere ya langu ya jadu idharau shaminja msami haina mdu na o andu ni namba ngo ishiyao izo namba bana izo namba ngo ishiyao yodi zo na kanza nambe abange kadesire ngaona mnandugo wa twanza wambe ngojo nambie ke kabati tane de nalali Artolo mbese duwa si ba ngarjo wona ndo hanza he Rabbul alamin arombese duwa ba Mwenyezi Mungu kana utori ranse namna yinu
ngena ya juri familia ohanza hi rabbil alamin. Mwenyezi Mungu na rehemu hafa wafu hatu hafa wan. Mwenyezi Mungu yabe uno wale wawade ya hifadhi na ziwana ya uniensi ya hatu ya inike madhamana wajura Mwenyezi Mungu wajuka wa kweli. Enu anzizensi hatu khairi Mungu namnike ya rere enu anzizo shari. Mungu namrejezesho. Munaze lile jarumenti hatu haraka haundo na furaha na uzade keze mvuri zirao zinu zinsivuza bure nguyanga mizoa nafiki yanga mizoa ndwahe masahiri Allahumma amin. أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار وزيسالك على بدزيد القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال. Meba mzee gena mna mlongozi ya Joanzaye mwambie bana wananyasi Desire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waalaikum salam. Mefanya je za Masih? Yawazi hali yawaswi. Assalamu alhamdulillah. Masi uda binongo nensa jua ya wala yo yabo ya kamisa watu wa nune. Abunga jijeyo. Asibanu alhamdulillah. Ngasiba nubo manama ngawe Komori ngamona uzeno namna zilio janati huono filme wa nazimfi wende hata wapu hawakaufahama amama janzena zikale asibabu ya na mrege bantu jwa libalie elevushe linende na liredeje ils ont fisajo conserver la zifanywa sardine au zifanywa ton au tuna yo andwa dungo hamba eza andwa bana mjemzirege bana ndo bali angezo za ole zedesa menyele daho lelevushe kabati maji kabati mwenje emejia hatu andwa tola onde wasome waja kartona ndogo kati wizi na unafiki na umezi ema zukiwa ngote obure ema zukiwa ho ne mabani hao no wanashe wao ambao maopoza wada zenti yota tio bahire ngwa wandwa ulo wafu wandwa wafungwa wandwa tola muhazini shaboshi wamfilisa au paka usiku wa jomba ukana na mgabo voti kalenda ukartuhenda warudi wakauhe wadojila jawana zimfi ele bialahu wajawabu wangabo fronkome ngabo shababi mkombozi ngabo inde ni mtate mwetairumbi ngabo komredi ngabo anti-election ngabo pro-election ngabo
dini yondo l'opposition ngabo gouvernement mbili engwa boche bo mwana ma Desire ho ulobo tiju yabo ebale wandu adungu ambesha babi mkombozi mlamu muhanga mtuko bwana ebanu ndini au pala lila sibe labure omko hao paruishi auka wandu adula abantu waparobe hamnari aliho ya mandamanyo au ya wandu wato usisa wandu pale na uwa usemiri hawa sisema ni wandu oneso msikitifu enganyi chenu wanyanyanyi elebe ala shimeti ebanu basi mzaza imani mzaza fahadi mzaza musilimu mzaza bapale mzaza engwa mbondeze ngo izo zontipia awakati sto ndo hule rundo ba iruridi rundo ba bizala pitali rundo ba majirino rundo ba bizantia eudrodolemi wa mba mahakama ya mwadilifu mrudi ni wandu mtona nzima mlonizo yabo mridinga mtuko kwa homoro na sede no riteza shet na bo mtu okane de Geneve rende Suisse ya mabisi da mina ruma zate na ruma koko kabo kwa wauga na prostatina na mabadishi na jan no wastamili asibabu densi hapa engwa mboche ezengo iso wemna ichana kayao mamanga mwanidi yao juzi tirengana nanyi ba unda hunjia dorobo na uparisaban mwambie ukana banu za undashimedi zoti uhundu zonjwa uhunda kale longo do warungwa ufungwa jashimedi wemndo ajosomesa wemndo fanya mbahazi ugerenti wanungwa joya ukana ulone charisme yabo habari mwazazali lelo habulia wananyaswa ulwa wafu ende akauzina nzuani wajawa ulwa wateneze muslimu nazila hambana mwapare waje warigoho na izo zontipi pia ende akauzina juzi hadanguha wandu wasumde mamzinga ya tuli sakondu shawandu wachindo watora mbamfia mbabi okabesengu jenda ya mfilihe neshehitwa busha pasuha uwede ndini sha kana ujadori tore ya tena omwenga jora mbamfia bo dhalimu ya hundana na ndongo mjamdambi ya ukana kuti pray ya wandu wadode ya baola bana mzata hatu banu yede ya jorisome saukai mzaze watu risikana we mzata hatu siwana na rone se ukasiwana wakati la rambe we mzaze shamzaze boko wana wafu wandu wahibi wandu atona mongoni mo bordeli ujiri yoneli baya de mzade we kabati mzade duniani uyenkwa no komora made mzade we na madame Situra hada ikaya wele ya protege asibabu arume droit de l'homme neze askobe funa hizo kajapara amba kana wana wa ulo wafu wana wafungwa wana wa watola muhazini wana watuko viola hizo pia kajaparo zamba shahimili azali jabajirafili mndu ambaye fundi ya roho basi yahimili mjomba usipeti hadi wangabizenti abasa hari wanzope ya Afrika na hindini na wode ulode na mjomba wangabizo wa Komori shajuha abonge banu ege sikana rogo za ukarende kiama ni saruzeki ama iche mitijo sifanya aina mrende ya julo mba place ya hai ba tujua banu ukana Mungu na maana hindi wa ufa wa haja nizidirio weza uone sebabi mwanama mtukufu Desire maraba menji mwanama Fardini maraba menji wa Komori mjokanga mdudungao andani haruma masala menji kao huyaonesa yabo husuani do wandu harumaze janibu neze parti kaundo wambangwa wanao na yezi ya peu ima hu aminokana si jihundu haruma bahati ya ukana minsi miuzambando nondo ya ukana nsi haruma parti wala nsi haruma janibu haukana mihelewa zendongo ikaundo zifanyishi wao au zendongo ikaundo zambao haukana mdukana ujojia haruma janibu au haruma parti kao mruka tsuyelewa izo kaundo walonizo upande wasaya ya uone sambavi au kantanzani kemle uzonesa nondo ya ukana upande wa ambari ya ukana wanruwa onesa ndrongo zinjisha ima unga muamini ya ukana mwanama Fardini joanzani wakati mwanadamu ikao ya shindea ya nrengeye izo kaundo njokanga mwambu au kana ngabo zinji ikao miuzamba shaba ntsena mruna shinde yanelewe komba bahanunlio aukatsi natsojua ni twaksalere gari na mamjokana jokirindela rememriju abo yeutsunelewa yo problemu yae mana mimi ngamjamina mbidi njojwa urakio shekatsono kale kionge alikohakunga minombaba nutsena njorudini poleze aukaizo ndrabo ntsuona le gari li ntsuone penjeni jokautilwa mafura ishinde ate wasuli ula yawi wasuli sijida huvi shamjo kana ngone wakati lotsolele so sabo garage yangu bala mangani lijalinro abo na mdoshinda mwelewa kana sinatsoshinda ntsore magwagwagwa mino babanu kawo amjobeshanga mkozo shana mwelewa kaba nazilandizo bangwe makalima na yahamba
balanga minomba abantu bangu nanzoni volese bangu nivuke basi le maulale kombe upande wa hema opposition ngamina masikitifu madziro haukaya lelo inu rambanga sina opposition ikao miusikitia halisi ya ukana mwengoni mweskonta bishar mwale jafa mola hangu lelo ngasivanu mda wa mahaminji ikao ngasivanu ngarishemezawa ensi hatu sha ima hu rendo anzarangali ya wandu ikaundu wa wanao wansi wanadamu wajuka paroshinda wa wane ho moneni ya ukana miuzamba rondo imaskitifu madziro ndo kala wala wandu ikaundu wa wanao nezi ya lelo wanu wanadamu ikao wakana ensi hatu jana wari waswilisha ndaba wari fanyila lungo kwa kolo ni mtukufu ngabo mwana nyuho bani hao yamba yarini katoma ya ukati hali bangu jo finalize arudi hambangu jo po miwani zenogozi engo fikiriche na wo katoma na wa akajongo haku andwa kwa mushili haku engo fikiriche lelo hamba kutuo na toma ya nabo zitoma izori kauni kwani wandu makaukabazima wakati maraba menchi mwana mafardina maswala amandi lot Johanza nsilijibu ninjie upande wa hema opposition kana masikitifu madziro nlonayo wanu wandu wazee wakana ensi inu ritso jua wari waswilisha ndababi ima hurika hele wakabanu mwanadamu yujwa urenda nai hata hasamaha wakomori hata hasamaha ohamungu aburika hele wakana wanadamu hamanda wanu namna waji monte ya ukanangu akoma opposition wa wane na hizi kaunge dhulumu ya nsine mwana nsi rikahele wakana izo warenda jana waele wakana ngebidiyo warende ndongo ikao emaranya lelo ngwa jokanda sha maskitifu madziro yangu bangu ya ndremaunda ba bano wanazijana wamba wasomo walio banu lelo wa wanao na yezi wa staarabu ndu waungwa onda aukana banu lelo maudo ezinu ye savonsi ejokondre faida tsindami bami hata mba ugardie tsina yunda ba yodo kweli hata mba ugardie yotsoba goba bahanu wallahi tallah tsina hundra faida sho wajondra faida do wanazijana wamba wasomo university walolelo wa wanaona na systemumbi wanazijana waungwa unda banu ngwali ndondo bia je wanilie harumwensi yao ndami mimi hata mba planto tsina hundra wallahi billah sina faida njoka hundra nze militera parorambia ukanabofa kwendo warongozi wana nyuho wanuba mimi mekaza lihafu tsodo anzana bia mruka ndrenge bagardie ngo jamba mbaba ya juamu banu ngo gardie waidi endelea 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 Desire. Alo. Na kwa mshindo endelea. Ebonge mimi mwana mafardini hakika Mwenyezi Mungu maskitifu madziro ya ukana hoka kweli wana wakomori mashababi walio komori banu watsubiele ukana banu maudu ndi avenir yao maudu ukana maudu walolelo mashababi waudu wajoka kama ministry maudu waudu wajoka kama directori maudu waudu wajoka ani wajoka kama fundi maudu kumaza barindi ni wanazijana hamanda wao watsusubuti waoze waojuha sha lelo mru hamanda mikao sinaka hunda tamba ugardie ani nilona initiative ya ukanensi yangu ngekozao halafu ngamjuzi sokana ebanu lelo abaha opposition wandu madu hazi wanu lelo narambe ukana kartu yelewa mbwana yao ebo wanazijana wastaarabu walio bonze nano walo hunundani eba inutwabia indrini ya ukana watushinda wakansi vazima waelewa ukana ashabanu lelo lebeala kama rizamani lebeala la karihila lebeala la lesufu Muhammad bwana lebeala mwenye baraka hilo ngalila wao abakisha ndasi maudu ranzori rengeze dhamana maudu rikea madwe madhamana ngewa nazijana wa wakansi walinde ndobi ya wanilie hakika ya Mwenyezi Mungu hizo mimi wakati zo huntabisha ya ukanari sodole ndaba nule lo mru wa mahamengo mira ndaru wakati sawa na uwana na mbana ya mru wa maha 20 mwana mafardini par contre wana zijana watoto wanu wa ulamulwa ni wala wahu watende sheka kama Japanga sha wanruwa ile wauka siasa ya umezi
abo ula watwania na ushuja yose pa n'importe qui ujoka ujajitoe fidia. Alafu upande huo tibasi watoto kwa tuona kana bainge mdo hazi bainge harate bainge alemewa shanguso anza ikenda hewa shakabati onokana na nini kemro ajidi ngosi yarengetwa mana yinu babanu timpaka ndami to bakina mnainu atabasi parce que lelo normalement yezi mabo havoti kadondaru matushinda ma contourne matushinda mafungiwa maulili wa matola muhazini yabo yula simumde ajuse omono yambe renga wewe ba premier mitanja shinda na hara deuxième mitanja shinda prolongation kairi wa ndo aji shinda ngamuhelewa mwana mafardini au kanavanu mwengoni mwe hatwari nziro yarire mawade mziro ndo tsokana lelo hujwele wana mnaje hokalelo ngasina mwade ya paralize halafu ikelelo emduranzo ende yareme mwade ole sindanu ani ngasina mwade ikao emwade inge nzo ende yareme sindanu halafu koma lelo emdu ya bidiri tingo uzingara legiru kange bido ende yarire mele mwade sindanu ngarengo mdu ya paralize wongujo mdunga mbabanu ikao tsido vanu valazimu lelo ngasina mwade kaunge bido yafanya operasyo halafu lelo tsozingara legiru tsendari rarenge mfumatso bari bawode ano kamemo abongujo jampaso oli mpaso hapo mbaju bongujo panso hapo mduju alikubaliane ridorongozo waze watu wanu ya ukabanu wanu wandu wa ukawa ke hodingoni naam nije buwabo renge ngabos alale wanao naam elebealaho yetsami amushio kweze elebealaho li rapeleo au aéroport ikayao bakamri abo yadomba ripotin tujua bale kwa ndo upara maamuni asekuwa wanru haina usiku ritweshi yabaya alafu lelo wala wanru wana kasketi wadungo uteza sheri diaspora ke wajaiho waudu wapashi ya wajao do rambia haina jaiho ngo mabufa balazila wamba wadbai balanga wen haki kutaone namna rakodongwa aeroport kutuone su France kutuona jao alafu tambani uzise elebe ala sedi Muhammad Bangwa ne wanazi jana wa rapele wandu majana manane wa tolo hazini ya ukana mjefanye jao zeno izonyi wandu mloko morini watoto wao ngo afikiriyo je ngo afanyao je sukana masiwa ngo afanyao ja kwa mndunga na problemu ani kwa mnari aliambia abu basi ngarjozi yaka na urevandike wa kwa mori wa hisi ukana aeroporo yuziwa waloni yo ambango watoa wandu basi abo maudunga jomba il maarufu ngo jomba ula duani ngo jomba ezongo izo kwa mori wa zirengezi haswa do watoto majana manane walona ndo washe walona malahu sawa watolo hazini maraba menji mwana mafardini ya ukanaba nu nardonda wakati revi misambabi wa ukweli revi misambabi ne haki ya ukanaba ndabo ya kana rambanga sina madhalimu walone nsi hatu hata ndavala watsushi ndo fanya mbandongo shangari hisio kana zensaki Afrika zonsi pia aminukana watsoha mbaba hanu mndu ya bangali yao mndu ya jibi wao mndu ya onokana zemaliza hangu nsuzila tsakara ndo anzara angalie vanu mwengoni mwe hatori nziro ya jiri harumwensi hatu yinu ndukana unu adikao ulima farangu hale haukana owanazijana wa komori kanra ndo anzara angalie harumwaze hazi mbali na mbali kumndurengwa hazini hamande helu kozamba ya ukana wehonesa mbabi mashallahu emisomo yao ikaondo wasoma yabonga muaminukane kale lo huno mewambaba hanu ya ufanya hazi ikango ifanyo nai yabo yorohombi shekara ndo anzara angalie karitsina mashirika karitsina mbaindu reproduceo shaho kalelo wakati bajoka ngabo voti yabondo kawandu warondweze nyanchenje izozo nsipia zendeza vurizi haruma play nzima ikawa masikitifu madziro wendo anza wangalie wanadamu kaundu wa mbangwa wa aeroporo wanadamu ani ndukatsuelewa kana wanadamu ani wanadamu wanu wa aeroporo ka Mwenyezi Mungu mndu akaujifikirilo ka ewanu akaufanya hazi hindri wanyu ikawa hatemishana ikawa mishana ilo yabo itoshinda tayatso hosiwa yode mishana yabo banunga kubaliyo kana kartsuji kani karjajo jibiwa mwanadamu mndu ya tsotolo mbazini shekare ndo anzara angalie ho kweli ikando ngwanzo basa wensi shandoko
karisina madhamana wa ushinda waangaliensi shaki kama Mwenyezi Mungu kaba nunsinga nzui basa wenge bidio wandua waveye wandua juwe namna wandua joka utia zendo zidoka na mradi shati dotsoka wandua renge majaya wayavurize ukakweli ndanza wangala msoni kamfano wenda haruma le daula Comor Telecom ngojon umparsamna biro shilahiri dzima haruma la tabu ikansi wandushenda kwatsina ndrongoza hao za ufanya kwatsina ndrongoza hao za ufanya kujajo kutsina mbaba hano halafu final mawenjia kwatsina ndrongoza ufanya halafu wenjia baingo parso mru mwanamshenge bala hajusumbua baingo fikire mbuwa ma ni hametso shankaba bala ani tswa bala ta otso shinda yatso laulia mru hauyarenge mru heli ya lazimu shango ndo balango mono hajuswe mbuwa hevuriza hotsitidau ani ala kuliali anokweli nardo kubaliana karjajo jiviwa wana wakomori watsamba warende hemibure haukaensi yatu ketsu shinda ya unda taratibu ya ubuwa mbabi za entreprise ya mbabi za mashirika za rengoa na wakomori shatsena nardo kubaliana ukana mwengoni mwe atwari yensi yatu inuka ukarana ko parwasu libahanu dailokana hena mbaba hanu kavatsurengwa wanazijana wakomori ya ukana wasomo ngwendo wafanya ndongo shando tsokari lelo tsika uvuti mndu fulani tsirengwa tsivurizwa abantu haukamwengo ni momswiba ikao si ushemeza ukana inutsinsi walansi madhama na walelaonsi hauka riono juzi daula ambaye kaurenga wanazijana wende wasome ujifumo babu fushini no yabo ngabo wana wakomori wenji ani wajojowe wende wasome ndongo za minusier wende wasome ndongo za mekanisien maudu izondrabo ya wensi johundra shaunambie badi bano atasiratsu pasha nonga tsasinga rende hawa jifumo ngaritsingo babuha babo kweli haka Mwenyezi Mungu daula wakabidiki warenge mashababi wende wasome ujifumo shini ani abongo no hasara hiyo mwanama Fahardini naam hakika aukaya vanu hena nsibasa hena nsi anzwe enge vanu nsi aturikana madhwamana wakamadhwamana waza kweli wafikirilia wensi hao haina usikungu hao kwa japaro balamba proje ya manama Fahardini kujajo paroja Komori vanu uunde mbaba hanu wende wakensi wene mrumsha hono wana mtowe mapesani ani utswangala mbandrongo kinyume hunwen ani hunu mdungu tsobunguzo muri heni banu wakansi wene ngotsobunguzo muri sha holi kutwenjezo muri yabo ingerikana madhamana wandu kansi wafikiri waangalia mimi ngamwelewa ukana ika mashirika menji wajawa basau wapuwero poro wapuwaja omwe abo ensinge develope hao ensinge angalishi hao rano kana ritodamba wanua na wakomori no abo kwatsina wafanyao mwanama Fahardini maraba menji mwananyasi Ahmed Salim haone sabo ya ukahazi za mihono aundru na boti undi yatika utahanitie emnajimbo iwali swali ya kaufikiria sheze promesi ya ukakabati opposant ujo condamné haujo propose paka hundu ezi direct bainge kwelinge anjoba ke mahkama eke kwa tushino mkonsion dani ka obizmo mkonse wonze haraka raheja katrotar parce que vitesi wandu wanwa ibalia harjo ujitwa bainge tiji hindini abunge abo Mwenyezi Mungu jorinekeza khairi ya rifadhi ya jalia jeruna ni haraka biidhnillah wensi atu ijola wa mihononi au Mwenyezi Mungu ajohangamize madhalim haina dhalim wangamizensi hiyo amara ya saya ni wanasijana matola mwende masome nsije mdo profite miji barijo kamla usoma wizi na umezi na ubungufu sha ngamjobona emajito usu niwa nyinyo andosha hanyu no wana hanyu hena mna Mwenyezi Mungu ya juhudi video andwaji wa dhulumiwa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.